Dur, Tak kalah ka bupati banyak mana. Karena akebik bibir. Pola nala jojo, tak enggak lambak je talpos kia. Apa nggak boleh mana to? Enggak. Katon buat furu aja. Engkau tak ngeding. Enger ben munyi sepeda. Mangkana beli. Kok si penting parah nah kabek nah pak. Bayi enggak. Mi pola beda parlo. Dah kita SRB kuah. Kan emo. Ya ti naon tak ada parlona. Engkau terus ya. Lah kasar. Du penting nggak apa lah orang pengangguran marah tiap orang sukses. Siapa boleh pocor meskipun karena kebik bibir. Lah, kan itu mau alasan nah. Firasat cetak lecek. Kau orang sandi karet teka abo. Iya jaga tengka na mentrotek keker tega na benoreng. Terus saya tepak bareng masur. Mun kok nyapa ki kalero. Pocur lang kok nyapa tak angkui klakson. Dagi rekan karet kare. Anjak tak salah. Keng jok bung sombong berak. Wala nala ala ko kantoran. Ko sejep malepa nga besa. Bener cak ocaan. Odik serba salah kau orang. Toju salah, mancing salah. Tapi munyak nangko, kun berlaku kau orang selakar seneng, nyari salah orang. apa mak masuk sawun aku? Bene sosar ya dor. Pekelnya mana? Lah tak bisa bitu kiong kurabek na. Ah, mirip mirip re. Apa keng saya pegeli sur? Abes par, to tambah ada tambah sombong. Tak enggak lambak lagi talpos ro. Demaan oro bunte. Gelak lah mal. Jor tak kau sih. Engkau langsung mulai saya bawa nelpon. Keng bodoh coba sakit cok. Kan mangkana tak tuli pak. Mak bodoh coba yang siang rato. Mencoba naring ngodi tak nampek bak tomal. Iya paham kok. Coba si beremal lu. Marah cerita. Lah kasar. Du penting apa lah orang pengangguran marah tiap orang sukses. Siapa boleh pocor meskipun karena kebik bibir. Lah, kan itu mau alasan lah. Firasat cetak lecek. Kau orang sandi karet teka abo. Iya jaga tengka na mentrotek keker tega na benoreng. Pas marah jeria, arempet kaca ocak, cak nang kok sombong. Kan mau sakit dogan bila pikir. Iya marah jadi lah kau muncak nangko orang sukses mangkat dari nol ria ikat tengi dua perkara angkut dari orang-orang. Pertama, orang si biasanya tak kenal burung aku pula tekak lah pula petong polo popo eko. Saya nomor dua tak nemu tepak na tengka. Tengka bener eko cak alam, salah eko cak sombong, bentak cecer. Asal mau salah abak yongket ke punggel-punggel lah. Coba mau tak sukses, otak bala kau kesalahan. Mak kau si orang. Taritan tibi kadang tak ngakoh. Iya bener Jatmal. Cek saya abis laran tanah. Padahal saya nggak tahu ke prosesnya. Ya cek tak kira ndak njak. Jadi lah di andik nao di toh. Kap biar puk bode terakna. Saya beli ke. Saling ngatuluan buru dari petengah. Mau pikir pada aja celeng tayo mal. Nah, iya tuh pak. Ya itu nang kok. Mau lihat toh, ya pesen. Mana marah nggak lah ya mal? Mari lah toh.
Maki banyak, tak kau beli putok pole yo. Buru mare putok toh. Sering-sering geluk panas kia nyor rabakna. Tak abu ada ki. Iya, arkena nyor sate penta bek ngangka. Mangka nolena pendanan. Jadi nalang kok terus ayo. Kalangkong ya mal. Yut. Tak sate apa nanti timung ke kantoran. Ngambas ke si demalin tuh. Iya marah jeri ya sur, orang munting lah di atas. Sarah sih nyungwa ka bobo. Yang saya nggak tahan dong berak. Buat naros lagi apa? Benih berak aras sur. Sudah biasa nggak bisa kipar to nggak di ruang. Yang saya neguh lesok iya. Maram budin nak lumal. Habis tak ada kan do. Lah dur. Si banyak kelakuan ya tina lain bekto we. Dari lima mal. Hari ada tengah terakhir pesenan nyor kabar tosur. Menoreng sukses. Lah kerjet banyak senal pe. Bita baban ria si pengangguran. Joko senangale. Ngolok ngecek ambu tak kira yambu. Betian na hari ya coba na orang ngodi si maksud partor. Wak sur. Meker ki. Seta ambu tak nyaman. Ambu tak gelem matena. Terutama wajah aja ki ya. Tahu radur. Mak kosentara kaca jamun marambok na. Pengangguran peila atena selan nyeras sairi. Agiba tak remare. Eker peker pangeran adil. Mak kosentara pamekol kaca jaan. Cek tak pamekol apa-apa lah tak kelan mati rasa tinggi. Iyalah, terus akhir rasa tatanggena. Mun parlo sampai eleng ke kampung. Muliang kok, tak kok mukek careta. Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sapuran ane kagenggu Pak. Anya tanya tak nangali orang ajak kita celeng. Asarongan ngangku songkok celeng bektengki. Ciri-ciri muana agak brewok kasar. Sobung Pak. Sobung pasera-pasera kan Jo? Gelek buru nak sekitar kak enjo Pak. Sobung Pak. Saya jelas sering ngelang bakun lewat Tekelon. Soalnya jalan nikah buntu. Sampean mau nabang numpak sepeda motor. Tak kira bisa Ton. Napa ki Pak? Saneka Pak. Kau lo kolektor. Ansuran pinjaman dana orang saya maksud kau lo 5 kali pun nonggak Pak. Oh. Yang tinggal Pak. Kau udah nyona pamit. Sakalangkong informasinya.
Ku laku mana binang ale orang kasebut. Tak langkong ki, Pak. Hubungi kau dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalangkong lah tolong toh. Nyata ana sing kok berek kanggo lecek sur. Sama Rodi, buru sati lindungi orang saya salah. Mas keng kok tahu cek jeri tak oleh. Iya toh, mangkana sing kok cek kalangkong kawan. Engkau tak tahu sih dek remah jangan mbak tak bisa kompromi. Secara engkau yakin mbak nanti rasa pegel kan kok. Padeng agak bagusan, lakare keresah bila lah abe tolong. Karena rata-rata manusia jaga tedung mata saya melak ada beniate. Teti sakapian aku tuh nampak gelu kapang abosan. Tak masuk lah kok kabagusan.